Tuti, Mas Gus. Kita wong loro pemadu cinta, saling janji setia, kisah cinta seia sekata. Ibu Dira terima kasih. Pak Tuti, Mas Gus, sahur. Janji-janji tinggal janji, orang pernah ditepati. Dasar wong lanang tumis rayuan manis rokok ngedrat. Alah, sing diluru. Rasa-rasa isi ning batur, wong tuanan sepuluh. Bener tresna sun pasrah jiwa lara. Allah tobat. Oh jangan. Takkan dibakal bohongan, yen kakong takkan sumpah edan. You bareng janji uga disakseni ing Gusti Kang Maha Suci. Sapasi sulaya awas kudu nerima ing cobaane kakuasa. Ibu Yayu Guru percaya bulan janji. oh iya Sebab guru anak putih kurang apa nom semene sayangi ingin apa nom serot ngomong abai. Alhamdulillah ya sudah pukul 3:30 ya Mbak Yayu. Terima kasih matur sembah suwun atas sumbangsi suara emasnya yang sangat luar biasa ya, khususnya kangge menghibur panjenengan kaum muslimin wal muslimat yang mana akan menjalankan ibadah puasa tentunya di hari yang ke-11. Monggo tentunya kami haturkan ucapan sahur ya yang lagi asik bersiap-siap untuk menyantap menu masakan santap sahur bareng keluarga. Mudah-mudahan terhibur dan menjadikan satu momen spesial kenangan di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pak Mauluyo, terima kasih.